Sishashamba sesibolana ishashazwana thu asimbongeni uKhuzane mawubongeni esaphila futhi kuyena uKhuzane sithi sikhuzane qhubeka mfana ngithi wenze into ezinhle ungazinaki inhlamba zabantu unganaki okushwa abantu kuwena ngifisa ukuthi sizwe la omnye umculi leli qhamuka komnye umculi by the way ayiqhamuka kumina cause mengizosho into vele izongabi nafakazi ingcono le ngithi nje lo YouTube osigcinele le inenkulumo le sizoyidinga somewhere somehow uKhuzane iqhaza adlala kubaculi mina kunabaculi abahlala bephumela obala unqwaba abathi mina uqala wami imali emculweni ngayazi ngoKhuzane imali uzambona lo mculi hayi bomani lo mculi uhlala vela nje kuma poster no but imali uyiqale ngoKhuzane and masiza basokhuluma ngale nto yaKhuzane asidingi la ukuthi uza nenhliziyo la yabo ebhedafu nakhona la sikhuluma iqiniso la sikhuluma into enobufakazi yabo sikhuluma ngento enzozwela futhi iphuma komnye umculi iqhaza edlala uKhuzane ezama ukwakha lo mculi ukuthi kubumbane kube khona ukubumbana futhi lezo zinto izinto enizaziyo wena hayi ukuthi into engazazi hlezi nje mhlawumbe abanye-ke bazinyathela ngelo ntozana ngenyawo but into enizaziyo zingenza kwethu mbongeni uKhuzane kuvuma noma ngingavuma mbongeni uKhuzane nangizwa ukuthi ngithini kunina mbongeni kuvuma noma ngingavuma mbongeni wangifonele sefike khona ngiyamangala la nto sebemanje bethi waye uKhuzane besefuna nana kwasho wacima wayeseqhamuka eduze kanjeni bafowethu abantu abamusa ukuganga ngaloya muntu loya muntu singabaculi iyamdinga ukuthi nje sina lempakamo esinayo siphakeme singenalutho uKhuzane lusizo kakhulu mfethu ebaculini and engifisa abantu bekwazi uKhuzane nonto encane hayi ukuthi baqale bazwana ngoba nakho sekushona uSteli singathi bafuna ukubukwa bavele ngisho ethimini yebhola bavele babantu abakanje babambisene kuyo yonke into ukuthi abayipublish ngoba basabuthi nizobathuka emshayini ngothini nizobaxova ngoba abantu bayaqova mfowethu hey bathanda ukuthatha isayidi yazi ngiyazi ubungabuzi yona lento le ubungibuza ngokuvela ngakho njani kodwa ufuna ukutshela ukuthi uyabona ifolo lomaskandi mfowethu ifolo lomaskandi kuqala ehlanganisa ifolo lomaskandi ihlanganisa uKhuzane futhi nasu lo uKhuzane ngikhona mina meeting ngiyena wavela nombono wathi ngoba sekuze kwakhona mina la engomeni kuzobe sengathi mina abaculi mina obavalele ukuthi beze engomeni ngicela ukukhanda asikhande into okuthiwa ifolo lomaskandi imini ozokhokhela labo baculi mina ozobaprovide ngayo yonke into imali yami ngiyacabanga abaculi abawu-50 uKhuzane ubebanika le mali bebanikeza yona bakhokhele bazogida ingoma bazo-enjoya bona yena akazukuthola ngalutho akazukuthola lutho kulonto ebabhukhe indawo yokulala enze show ukuthi badlile ngoba ebalekela ukuthuka lelo fo lagcina linenkinkanyana ize likhona lintengantenga kodwa umsunguli loKhuzane yabo 2 kune-team yebhola kaMaskandi ngidlala kuyo mina lo team namanje ngikhona egroupini yakhona ngafaka into encane lo team nayo uKhuzane ngokuthi into encane uyazi ibhola ngihlale ngidlala unokungibona ngidlala uyabona leyo team isungule uKhuzane yebo ngokuthi uKhuzane ufisa kuhlale kubanjiswene singabaculi sizwane kodwa manje akwenzeki futhi kwenzeke kuthiwe beyaphi nakhona-ke enakho-nje nethimini yebhola yabona futhi egroupini yethimi yebhola futhi yabona bungakungene inhlonipho futhi abaculi abanikana yona laphana uyabo inhlonipho abanikana yona laphana lapha kuhlale kuhlekwa futhi ngisho nayo usitebi lapha kukhulunywa ukuyema lapha sayihemela laphana sayihlekela akekho nje uthuluzi womunye ngeke kuze sekuqhasha ama-VN aputshukayo leyo team kaMaskandi mfowethu isungulwe uKhuzane
iy'ntweni ey'ningi i-provide ukhuzani nonto encane masihamba nje siyazi ukuthi ukhuzani uzosiqashela imoto yokuhamba bebambisene nonto encane uma unemoto bekufakela upetrol ukuthi hambe uyodlala uyoyijabulisa wena yini bafuna sihlale sizwana sibumbene uyabona igroup evuliwe le umnikelo lo engingafuni ukudalula yebo isungulwe ukhuzana yena okwenza umuntu akufakwe akube negroup esizohlangana kuyona mayelana nesifo lesi yebo bese kufakwe imnikelo uyabo right-ke bakhona bangangena negroup ile ngoba abantu baningi ngeke ukwazi abantu ukuthi ubakhumbule bonke esifeni uyabona ngoba nawe kusuke umqondo ukhona la uphangamele khona mina nje angikho kulo group mina yena kunjani le kade nginikelwa kuyona kodwa nginikelile umuntu encane ungitshelisa mfowethu angikuboni lapha yabo kuyanikelwa ngale hambe yabo ngicela uku-eda ngathi into encane yabo nje babaculi baningi kanje lapha ngicela phela ungangifaki leya group ngiyabaza abaculi mina ngiyalwazi ulimi olukhulunywa abaculi ngicela ungangifaki kodwa umnikelo ngizowufaka ngathatha umnikelo ngawufaka into encane wawudlulisa yabo so nje bafowethu abantu abayeke ukuhlukumeza la mpemule abalandeli futhi okunye ekabeka abalandeli ukunikeza abaculi pressure engenasidingo ngoba ubona abaculi sebeshutha ngishito engenasidingo nje behambe eshutha yonke into umuntu enede emendaweni ethizanyana eyenza into ethize nje oyibonayo ukuthi idingo ayishutha asikho yingoba bane-pressure futhi yokuthi uzothi angaveli lapha kuthi ube ngayingani njengoba ngibuza bakhona abaculi ade bengekho emngcwabeni bakhona abaculi ade bengekho emngcwabeni mfowethu uyabona nami ngoba ngibuza nje nkabi yami abaculi ade bengekho emngcwabeni asikho isidingo ukuthi banike i-pressure mfowethu phela isifo lesi and ihanjwa ngeyimali kukude emsingo uyabona kude musana ukunika abaculi i-pressure iy'nkinga onazo ekhaya emshayeleni iy'nkinga lezo mfowethu nami ezingibambayo ngomculi futhi mhlawumbe zakho ingcono kunami musukwenza wena njengomlandeli ngathi wena kuphela uney'nkinga thina abaculi asinay'nkinga yabo so-ke mfowethu ngoba kunabo abafowethu abazongibona lapha ekhaya ngizonqamulela nje kunenkulumo ekhulunywa abafowethu umfowethu wakwaXhonxe abafowethu bamakhumbi basemsini uthi lo abhuti Sicebi ukusenzela khona akazi sikuveze kubantu akazi ukuveze kubantu akazi sipublishane nathi besikwenzela khona akazi sikuveze kubantu asikwazi ukuzokhuluma ngakho ngoba ungasekho ungasezi ukuyiphendulela nathi-ke bacule-ke sifunde lokho asimusa ukuclaima ukuba umngani nomuntu ngoba engasekho yabo ebese sizoveza iy'thombe ey'ndala ekade sayishutha njengoba ngishuthe nesithombe sisodwa mina noSicebi ebese ufaka inkulumo inqabe ezansi kwalapha engathi benihlale nixoxe yabo yamukethi isifo lesi ukufa kuzumile uye emngcwabeni uma uthi uyaya unikele uma unikela ungakhuluma into owazi ngathi uthi ayikho ngokuthi uSicebi vele ngokuthi umuntu vele akeze ukuyiphendulela yabo mina ngemshayeli ngokuthi kuthiwa ngasho ngizongivumela umsangano la mina ngifanele ngibatshela labakithi mina yabo nje ningavumi into zokhuluma umsangano la umuntu akeze ngento ezengayahamba ahambe no futhi khona izinto ezongibona la emshayeli ngo-24 ya